Mellemøsten er storleverandør af olie og benzin til Vesten, men Mellemøsten er også et hjemsted for terrorisme. Derfor er der nogen, der mener, at man finansierer terrorisme ved at købe benzin fra Mellemøsten. Det er der en benzinstation i USA, der nu vil gøre noget ved. Byen Omaha i Nebraska er ikke kendt for at være en trendsætter i USA. No, we're not. Men der er i hvert fald et firma, som prøver at ændre på det. You know, I am kind of surprised to hear that we're the first to do this, but that's okay. Velkommen til den første tankstation i Amerika, som prøver at bekæmpe terrorisme. Den kalder sig Terror Free Oil. Terror free? I'm all for being terror free. Oh, I like their terror-free deal. That sounds like a cool idea. Terror Free Oil nægter at købe benzin fra Mellemøsten, og kunderne ved hvorfor. I feel like if I buy gas that comes out of the Middle East, that I'm financing the enemy in this war. Men firmaet vil også have, at man skal undgå at købe benzin fra andre olieleverandører, der kan være en trussel mod USA. Det gælder for eksempel Citgo her, som ejes af Venezuelas regering. Måske husker de, at Venezuelas præsident for nylig kaldte præsident Bush for djævlen. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. Terror Free Oil bruger præsident Bush i sin markedsføring. And freedom will be defended. Dagen lang strømmer der patriotiske meddelelser og musik ud af højtalerne. Some say this country is just out looking for a fight. Well, after 9/11, man, I'd have to say that's right. Indenfor er der gratis læsestof, hvor folk kan lære mere om, hvordan man bekæmper terrorisme. Der er gratis klistermærker og legetøj til børnene. Og forretningen går strygende. Oh, it's been great. We've had a lot of positive feedback from our customers, just thanking us for offering something like this. Firmaet er også på internettet, hvor det opfordrer folk til at støtte Danmark oven på Muhammed-krisen sidste år. We understand that our country is involved in a war on terrorism, and we're trying to do our part as proud Americans. Terror Free Oil håber at kunne åbne flere tankstationer i fremtiden. Men lige nu er det her stedet, hvor kampen står om benzin og patriotisme i Omaha, Nebraska. God bless America. I stedet for Mellemøsten, så kommer benzinen fra Canada, Mexico og sågar fra Norge.